Dobar dan svima. Hvala vam lijepo što ste odvojili vremena da odgledate još jednu epizodu na mom kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli. Danas ćemo spremiti vegan postnu čorbicu, potaž od sočiva. Minimalno vašeg rada, a ukusno. Sitno smo posjeckali crni luk, bijeli luk smo posjekli na listiće, šargarepu na kolutiće, celer na sitne komadiće i krompir na kockice. Razgrijali smo ulje, stavili smo prvo luk, pa smo dodali šargarepu, celer, krompir i bijeli luk. Nasuli smo vode i dodali naše sočivo. Poklopili smo, stišali vatru i sad će da se kuva jedno 30 minuta. Kad se krompir pomekšao, dodali smo pola limuna, 3 zubića belog luka i malko ljute paprike. Začinili smo sa soli i bibera i dodali smo začine kao što kumin, korijandar i mleveni lovorov list. Poslije toga da se prokuva još 5 minuta. Na kraju našu čorbu mi ćemo da propasiramo u blenderu, dodat ćemo još limunovog soka i po želji da dodamo korijandara i peršuna. To je to. Dragi moji, spremili smo potaž, postnu čorbu, vegan čorbu od sočiva. Ukusno, nevjerovatno. Ovaj potaž je interesantan još i po tome da on može da se služi i kao vrelo jelo, a i kao hladna čorba, pogotovo u ljetnim danima. Samo dodajte još više limunovog soka. Ja znam da moje potpisnice uključuju i vegane i ljudi koji poste, tako da ja mislim ova čorbica će biti interesantna za svakako, bilo kako. Spremajte kod kuće, javite mi u komentarima kako je vama bilo i u kuvanju i u jelu. I da se vidimo u narednim epizodama. Prijatno!